Dobar dan poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan video Česnežije. Danas ćemo vidjeti uzvrat LP vs IŠ. LP je bijeli koji ima 1891 razredni rating. IŠ je crni koji ima 1712 razredni rating. Vidjet ćemo kako je njihova partija brzo završila. Prvo je pobjedio LP, a vidjet ćemo kako je druga prošla. D4, D5. LF4, rekao sam već da je LP poznat po svom Accelerated London sistemu ili ubrzanom London sistemu, znači cilj je razvit lovca. Konj C6, konj F3, neke normalno. Sad tu nije baš dobro, jer niš ne radi s tim potezom. Znači vidimo da napada C2, ali lovac jednostavno odigra B5. Sad, ako crni odigra C6, naš lovac se vrati. I više nema mjesta za konja, struktura mu je loša, zato jede s konjem. Mi pojedemo s pješakom. I prijetimo, recimo ovo, kako crni odigra E6 i uzimamo njegov lovački par. Ili se moglo čak odigrati i ovo, što nije baš dobro stavljati konja na rub ploče, ali u ovom trenutku je to bilo najbolje. Gruba greška, naravno se neko vidi. D2, konj jede, opet greška jer ovo napada. I još jedna netočnost, ali zapravo gubi figuru, je što ima otkriveni napad. I ako pojede pješaka, crni pojede lovca. Ovo kaže da je izvrstan potez, ali zapravo gubi kraljicu. Nije toliko loše, ajde, dvije figure za kraljicu, ali opet, naravno, više jede kraljicu. Kralj se miče i tu imamo matu 1, ne znamo zašto nije pojeo lovca. Matu 1 ima i naša LB5. Tu se isto vidi kako su otvaranja ključna. I tu je išao igrao kao da ima 2400 razredni rating, što je jako veliko, a da je bijeli igrao LP kao da ima 1750. Ovaj mat pokazuje koliko je lovački par jak i ako se dogodi u otvaranju nešto, onda je užasno. Posebno je tu jako dobro crnome, što možemo i pokazati da je to mat. Konj blokira ova polja, šah je kralju, a ne može ni tu od pijuna i lovca, ni tu od pijuna, ni tu od svog pijuna, ni tu od svog pijuna, ni tu od našeg bijelopoljnog lovca, ni tu od crnopoljnog lovca, ni tu od crnopoljnog lovca. Znači vidimo mat je i šah mu je. Znači to pokazuje koliko je bitno se razviti. Znači da je bijeli se tu malo više razvio, barem da je konja stavio tu, to se ne bi dogodilo. I da je otvaranje zapravo ključno. Ako vi gubite jednog pješaka u otvaranju i loše su vam razvijene figure, vjerojatno ćete izgubiti i na početku. Zato trebate puno vremena uložiti na otvaranje jer je jedno od najbitnijih dijelova. Otvaranje, završnice i središnjice. Mislim da su svi dijelovi šaha, ali se na otvaranje treba jako puno pažnje obratiti. Ako vam se ovaj video sviđa, molim vas like, subscribe da možete dobivati obavijesti o novim videima i share. Hvala.